Haga jing lagai Indian Super League haprengga Hyderabad Persia ika Mohun Bagan SG. Haba Paisha ga jing lagai ka Mohun Bagan SG ga khor ga namjob. Hadin bagalala aban pelim ya Hyderabad da Arlanon. Haga jing lagai Serie A haprengga Empoli Persia ika Inter Milan. Haga jing lagai ka Inter Milan ga khor ga namjob. Hadin bagalala aban pelim suk ya ka Empoli da Lailanon. Bariagi ni lai gol layo ban tap ar gol da Fratesi. Badshi gol layo ban tap da Lautaro Martinez. Agawai par kacing lekai haprengga Juventus Persia ika Parma. Haba Paisha ga kacing lekai baro R3 kenhun kia kait damar argol. Haga kacing lekai DFB Pokal haprengga Mainz Persia ika Bayern Munich. Haga kacing lekai ka Bayern Munich kala khur ga namjob. Hadin bagalala abat pelim suk ya ka Mainz da Sau Lanot. Bar haga kacing lekai Musiala oleh yo ban tap Hattrick kata oleh yo ban tap haga minit ka ba R. Live nyau bar haga minit ka ba Sau Peusan plus Sau. Haga jing lagai EFL Cup Round 16 haprengga Brighton Persia ika Liverpool. Haba Paisha ga jing lagai ka Liverpool kala khur ga namjob. Hadin bagalala abat pelim ya ka Brighton da Laila R. Bariagi ni lai gol jong ka Liverpool layo ban tap R gol da Gakpo. Barshi gol layo ban tap da Luis Diaz. Haga jing lagai haprengga Preston Persia ika Arsenal. Haga jing lagai ka Arsenal kala khur ga namjob. Hadin magalala abat limsuk ya ka Preston da Lailanot. Bariagi ni lai gol jong ka Arsenal ya ban tap nengkong lengbau Gabriel Jesus ya ka gol ka baar ya ban tap lengbau Waneri bar ya ka gol ka balai ya ban tap lengbau Hawet. Haga jing lakai haprengga Manchester United Persia ika Leicester City. Haba Paisha ga jing lakai ka Manchester United kala khor ga namjob. Hadin magalala abat lim ya ka Leicester City Gasan la R. Bariagi ni San gol juga Manchester United ia ban tap R gol da Casemiro, bad Bruno Fernandes, bad shi gol ia ban tap Lengbau Garnacho. Haga jing lekai haprengga Newcastle Persia ika Chelsea. Haga jing lekai ka Newcastle kala khor ga namjob. Adin magalala abat pelim ika Chelsea da R lanon. Hagway par jing lekai haprengga Tottenham Persia ika Manchester City. Aba Paisha ga jing lekai ka Tottenham kala khor ga namjob. Hadin bagalala abat pelim salit ya ka Manchester City da R la kawai. Bariagi ni R gol juga Tottenham layo ban tap haga minit ka ba Sun. Bar haga minit ka ba R Peusan.